ויני את שלמוס לשון, שיעור 2. האזינו לשיחתם של דוד ושרה לפני תחילת השיעור. Buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Gracias, David. Estoy muy bien. ¿Todos los elevos ya están en la clase? Sí, todos los elevos ya están aquí. ¿Y dónde está el profesor? ¿Ya está en la clase? No, el profesor no está aquí. האזינו לשיחתם שנית. Buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Gracias, David. Estoy muy bien. ¿Todos los elevos ya están en la clase? Sí, todos los elevos ya están aquí. ¿Y dónde está el profesor? ¿Ya está en la clase? No, el profesor no está aquí. כיצד דוד מברך את שרה כאשר הוא פוגש אותה? Buenos días, Sara. Buenos días, Sara. כעת הוא שואל אותה, מה שלומך? הקשיבו וחזרו. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? הביטוי ¿Cómo estás פירושו מה שלומך, אך גם מה שלומך. אנו עושים בו שימוש כשאנו פוגשים חבר או חברה, מדברים עם מישהו קרוב, בן משפחה, או מישהו צעיר מאיתנו. בהמשך נלמד כיצד לפנות למישהו מבוגר מאיתנו. כיצד אם כן תשאלו בלדינו מה שלומך או מה שלומך. ¿Cómo estás? שרה עונה, תודה, שלומי טוב מאוד. אחת המילים לתודה בלדינו היא gracias. חזרו. תודה דוד, שלומי טוב מאוד. Gracias, David. Estoy muy bien. טוב מאוד. Muy bien. Muy bien. חזרו בבקשה. Muy bien. בשאלה אנו אומרים ¿Cómo estás? ואילו בתשובה אנו עונים Estoy muy bien. שלומי טוב מאוד. Estoy muy bien. איך תאמרו שלומי טוב מאוד? Estoy muy bien. האם אתם זוכרים כיצד אומרים אני תלמיד? Yo soy un elevo. Yo soy un elevo. דוד שואל את שרה, כל התלמידים בכיתה נסו לזהות איזה חלק במשפט הבא פירושו התלמידים. ¿Todos los elevos ya están en la clase? ¿Todos los elevos ya están en la clase? ניחשתם? נכון. Los elevos. Los elevos. התלמידים. Los elevos. כל התלמידים. Todos los elevos. Todos los elevos. כיצד תאמרו כל התלמידים? Todos los elevos. הכיתה. La clase. La clase. בכיתה. En la clase. En la clase. Los elevos están en la clase. Los elevos están en la clase. השוו. Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Los elevos están en la clase. אם כן, כיצד תאמרו? אני בכיתה. Estoy en la clase. Estoy en la clase. איך תאמרו? אתה בכיתה. Estás en la clase. Estás en la clase. ואיך תאמרו? את בכיתה. Estás en la clase. Estás en la clase. כל התלמידים בכיתה. כל התלמידים. Todos los elevos. Todos los elevos. כל התלמידים בכיתה. Todos los elevos están en la clase. Todos los elevos están en la clase.
כיצד תאמרו כל התלמידים בכיתה? Todos los elevos están en la clase. המילה בלדינו לכבר היא יה. יה. איך תאמרו כל התלמידים כבר בכיתה? Todos los elevos ya están en la clase. Todos los elevos ya están en la clase. מה דוד שואל את שרה? Todos los elevos ya están en la clase. כל התלמידים בכיתה. הקשיבו לתשובתה של שרה. Sí, todos los elevos ya están aquí. Sí, todos los elevos ya están aquí. המילה aquí פירושה כאן. מה שרה עונה לדוד? Sí, todos los elevos ya están aquí. כן, כל התלמידים כבר כאן. כיצד תאמרו אני כאן? Estoy aquí. Estoy aquí. אתה כאן. Estás aquí. Estás aquí. את כאן. Estás aquí. Estás aquí. התלמידים כאן. Los elevos están aquí. Los elevos están aquí. כל התלמידים כאן. Todos los elevos están aquí. Todos los elevos están aquí. כל התלמידים כבר כאן. Todos los elevos ya están aquí. Todos los elevos ya están aquí. דוד שואל את שרה. ¿Y dónde está el profesor? ¿Y dónde está el profesor? ואיפה? ¿Y dónde? ¿Y dónde? המורה. El profesor. El profesor. ואיפה המורה? ¿Y dónde está el profesor? ¿Y dónde está el profesor? החליפו את el profesor ביוסף ושאלו ואיפה יוסף? שימו לב כי למילה איפה בלדינו יש שתי וריאציות. אנדה, אונדה. אנדה, אונדה. ואיפה יוסף? ¿Y dónde está Yosef? ¿Y dónde está Yosef? החליפו את יוסף בלקלאסה, הכיתה, לקלאסה, ושאלו, ואיפה הכיתה? ¿Y dónde está la clase? ¿Y dónde está la clase? שאלו, ואיפה המורה? ¿Y dónde está el profesor? ¿Y dónde está el profesor? אמרו, הוא בכיתה. Está en la clase. Está en la clase. הפכו את המשפט שזה עתה אמרתם לשאלה. הוא בכיתה? Está en la clase? Está en la clase? שרה עונה לדוד, המורה איננו כאן. כיצד תאמרו המורה? El profesor. El profesor. וכיצד תאמרו כאן? aquí. aquí. המילה ללא היא no. no. המורה איננו כאן. El profesor no está aquí. El profesor no está aquí. כיצד תאמרו אתה לא כאן?
No estás aquí. No estás aquí. את לא כאן. No estás aquí. No estás aquí. אני לא כאן. No estoy aquí. No estoy aquí. המורה איננו כאן. El profesor no está aquí. כעת מלאו את מקומו של דוד בדיאלוג. אמרו, שלום שרה, מה שלומך? Buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Gracias, David. Estoy muy bien. כל התלמידים כבר בכיתה? ¿Todos los elevos ya están en la clase? Sí, todos los elevos ya están aquí. אמרו, ואיפה המורה? הוא בכיתה? ¿Y dónde está el profesor? ¿Ya está en la clase? No, el profesor no está aquí. כעת מלאו את מקומה של שרה בשיחה. Buenos días, Sara. ¿Cómo estás? אמרו, תודה דוד, שלומי טוב מאוד. Gracias, David. Estoy muy bien. ¿Todos los elevos ya están en la clase? אמרו, כן, כל התלמידים כבר כאן. Sí, todos los elevos ya están aquí. ¿Y dónde está el profesor? ¿Ya está en la clase? אמרו, המורה איננו כאן. No, el profesor no está aquí. עתה האזינו לשיחה בין דוד לשרה, כשכעת אתם מבינים אותה היטב. Buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Gracias, David. Estoy muy bien. ¿Todos los elevos ya están en la clase? Sí, todos los elevos ya están aquí. ¿Y dónde está el profesor? ¿Ya está en la clase? No, el profesor no está aquí. עד כאן, ויני את שרמוס לשון, שיעור 2.